Woi, apa kabar dunia? Ge-subscribe Muncan. Muncan, gerak subscribe lah. Untuk subscribe liang geta koin. Saya lah baiklah. Saya kita di dahar lah. Bandel sih lah. Ayo gampang dahar mah. Ayo dahar ya. Ayo. Ayo dah dahar. Iya nasi uduk nak. Siang dahar. Oh, Ayo. oke, sip. Mantap. Mie goreng lain. Lain kemarin kalau beli mie goreng dari Murti ke Mustari. Ini nasi uduk yuk. Lain nasi uduk. Oke. Ayo. Teh. Menu apa aja ini? Sok menu manusia ayo kan dahar. Pokoknya saya kasih yang spesial. Oke. Ya. Ada lah. Dia mah dia ngomong. Awas. Yuk mà ba đi à. Kawan bae. Dục ta như ta. Ih. Bang, bisa di dia. Atuh aing mah di dieu bae mau kalau sore. Langganan nasi uduk pagi sore. Bos Jaruk punya. Emang teu maca dihareup beneran. Mantap pokoknya mah. Menunya oke. Oke lah. Oke. Siap. Oke. Sekarang ya. Tak belok. Hari itu dia. Oh. Nah, aing balik lah. Itu udah besep. Sana itu. Hei, sahan itu. Aing keur dahar-dahar ngeunah-ngeunah. Aing nu hitut. Nah. Teu naon? Kenaon sia? Bau bae. Hah? Bau. Hei, Teu senang sia. Naon sih? Oh, iya. Gampang. siap. Tenang. Hei. Hei. Nonton awan. Waduh. Cacing. Maaf. Kacamata anyar, Roy. Mantap. Hah. Sarul kanyon ku bos aing. Kamu kanyon ku bos aing. Dipenta urusan kereknya nama kontrakan gue cuma mayar belum ongkoh bos aing mah kira lah oke neng Melo Mas Kere. Melonnya di mana? tuh itu Ah, Mas Kere. Pikirannya omes. ngomong-ngomong neng mau kemana? Mau ke rumah Ipin Banca. Di mana ya? Oh, Ipin Bancet. Gampang. Saya tahu. Mas Kere bisa nganterin nggak?
Bisa dong, santai aja. Kalau Mas anterin, ada imbalannya enggak? Mas maunya apa? Aing sih ngomongnya. Oke deh, ayo. Saya anterin. Mantap. Bos Aing Aing menang milik. Ya, nguyuk mua. Kalau rumah Ipin masih agak jauhan, tapi kita ntar nyampe lah. Oke? Aduh. Aduh, termelon. Saya dijinakeun ama sih kuing sih. Diperat bisa neng, oi. Aduh. Mas Kere, ini rumah Ipin? Bukan. Wah, terus rumah siapa? Kalau rumah Ipin saya nggak tahu. Makanya Mbak ada ke sini menemuin Pak RT. Nah, kalau Pak RT pasti tahu rumah Ipin itu di mana. Wah, kirain tahu dari tadi kita muter-muter 2 jam gak nyampe-nyampe. Mana sih? Assalamualaikum. Sepada. Teh. Mihar. Aduh. Mana RT? Waalaikumsalam. Saha? Oh, sia, preman cecenet. Aduh, sia wani-wani anan ka dieu sia ke kandang macan. Ngajak ribut si kaing. Ayo, je. Sia. Ternyata kunaon. Wah, dikebukan ini. Aduh. Wow, babon. Eta sah. Makana aing da masih ya. Dekat ieu, bekang. Sia. Enak. Aing dikula tuh. Duk. Teh, dikula teh. Dikula. Pan sia konyol. Naon emang? Ima aya sia nu diuk. Iya. Gerak. Neng. Mangga duduk. Hoi. Aduh, sia. Adalah. Eta saha? Mana? Kenalan lah. Atuh nyaho. Barang bagus. Kenalan ya? Aneh. San ngarana. Anis. Oh, Anis. Aja naon? Jadi kieu teh. Urang tadi Nah. paginya di jalan. Oh. Nah, nyana men katanya ka urang. Oh. Nanyakeun Imah Ipin. Terus poin diajak. Aing teu nyaho Imah Ipin. Makana poin diajak ka dieu, ka Imah Sia. Kan Ipin warga Sia. Jadi siap otomatisnya. Oh, Curug sia tah ke tempat aing apa? Laju. Euy, Ipin sahanya? Keke. Ipin Bancet. heeh. Oh, Ipin Bancet. Nyawa eta mah. Deket di mana di dieu? Nah, makana wari ku Sia aja. Saha? Aing ka kontrakan heula. Oh, cenah. Melon aja. Pak Bos. Oke. Aing balik ya. Ayo segera balik ke ditu. Pak RT, Ya, tahu rumah Ipin Bancet nggak? tahu. Serius tahu. Serius, tenang aja. Ada apa? Soalnya tadi sama preman Kere itu diajak muter-muter bilangnya tahu, jadi nggak tahu. Oh, brengsek tak preman. Barang bagus digawe ya. Terus? Bisa anterin nggak ya? Apaan tuh Pak RT? Goceng dulu. Kirain suka sama saya. Boleh juga tuh. Hayu Pak, anterin. Anterin ke rumah Ipin. Iya. Waduh, Neng. Pak RT nggak bisa hari ini mah. Gimana tuh ya? Nanti saya kasih sesuatu. Wow, sesuatu. Aduh, beneran Neng, nggak bisa.
Gini aja deh. Gimana kalau nanti Pak RT kasih tahu jalannya aja ya? Oke? Oke. Oke ya. Nih. Neng kene, Iya. lempeng, Iya. belek kekeler. Nah, imahnya belek katuhu. Yaudah tuh Pak RT, saya pamit dulu ya. Oke. Lumayan, ini jalan. Yes. Halo bos. Aduh. Traktir Matomang ini ya. Siapa tahu amat si mana? Si naon gitu naon? Yes. Pokoknya antara aing dan dia belanja olah. Wah, itu maling kotoknya. Sembarangan. Kayak tadi kikian pas bawa kotok. Jatuh cinta bos. Oh, Nora. buka rokok tuh ngomong. Nah, saya yang ngerokoknya, dia punya kalau sekarang kacang. Waduh, udah jatuh tempo yo. Yang lagi kontrakan lah. Kan arah redan tak preman. Assalamualaikum. Maaf mang, lewat bela. Ye, goblok sia, ternyok itu aing gitu ha. Bos. Sah. Lagi sigit, Lagi sigit. buka kontrakan. Ada. Ya. Ye, jaga ngarara opis ya. Ya, aing ngasahan heula lah saeutik. Panca, panca, panca. Waduh, bos. Tadi mah bawa dia amat ya. Bawa ilmu naon sih? Ini tuan ngomong, Kunaon emang? perasaan ini setengah. Masih ngomong naon? Hah? Ngaji nih kau nggak dia? Nggak tegan beresin saya kopi nak. Beresin kabeh tah baju anu di jero. Geus 3 bulan 3 penting sia. Can mayar kontrakan. Waduh, emang kontrakan aing penampungan preman gitu. Ayo saya beresin tah baju tah beresin. Berarti mah diusir. Mayar. Ini lain mayar guys. Babok teh si urang. Ini mayar tuh jadi kita jauh. Segera garane beresin baju beresin. Geus ya, loba karyawan nu daratan ka aing ya. Haga haga. Jangan ke orang boleh bayar. Ayo bos. Bunga ropi bae yang gran beresin. Bara lu beneran. Ayo. Karyawan geus loba yang daftar ka aing gara sia. Balik. Ayo, balik kemana nih, Dai? Bebas lah. Tega lah mengaji ke aing lah. Penting. Sing sabar bos lah. Modal siap preman kowe ngediusiran. Waduh, getek ieu. Wih, konsumen ieu. Oh, assalamualaikum. Oh, beres kontrakan geus ka dieu ya. Ngediusiran urang preman. Caknya naon mata kontrakan bapak moyangna ngeureunnan. Geus 3 bulan 17 peuting teu mayar. Geus ka dieu nya. Ayo balik ya. Aku punya tangguhan. Yo, assalamualaikum.
segar-segar di mana ya? Oh, pedas. Oh, kebenaran jasa ta. Mang, woi, Mang. Hei, naon Ceng? Mang, Naon Ceng? Ai si ya Ceng, secebut-nyebut aing mamang. aduh orang kudu nyebut naon tuh. Ngaran aing Sanjaya. Bisa sih disebut Enjoy. Awak gede, gondrong, ngaran si Enjoy. Ai si ya wasian sieun aka aing. Laju sih dek naon ka dieu? Beli es lah, Es naon? es kalapa, ya naikkan. Esna dipisah, Terus? caina dipisah, Terus? kalapana dipisah. Tapi susunya diijikeun. Iya, ari sia. Mendingan gelut bae hayu jeung aing di jero gentong. Esnya jadi, Ceng, les. Jade, Mang. Tenang bae sih. Ih, Biasa jangan bae bilang. sih. Ngomong-ngomong, bagus ya. Kumasi ya bae lah. Wadidaw. Woi, Ceng, ya pesanan sia. Geus lamang jeung mamang bae. Ih, nuhun atunya. Siap. Ih. Anu bego nyana apa aing ya? Nyana meuli. Ayo can dibayar ya. Aing kudu ngomong nuhun. Rugi aing ya. Suwe eta budak. Neng, mundur, Neng. Emang kudan gitu, A? Gelisna kalewatan. Bisa bae Bang Bung Hideng. Iya, kita macam tulang sawah. Oh, tadi A nu ngilukeun Neng. Neng. Emang keren gitu. Pantesan nih bulu punuk Neng dari tadi nararang tuh. Dia nama anjir hidung meureut. Oh, sipin dulu. Mana? Dulu. Nyawan bae kan werang mah. Banget keungkeung kita budak. Edas. Bener. Bos kuburan anyar. Nah, yang boga ede ya. Ini kumpungnya ada di dinya. Lu nanjang beyu ke anak namang tomang. Oke, siap. Siap tuh. Oke, siap. Ayo urang ganti baju bae. Oh, ganti baju. Lagi ke urang kumpul dinya di dinya. Siap, di dia pokoknya mah di dinya. Cesela. Jadi, gitu. Saya balik. Benar, gitu tuh. Masih di situ tuh. Oh, emang di dinya. Ada si A. Aing ada saingan. Yang mau kalah kayak sendal. Dulu Neng, maaf ya, sebelumnya ini nggak bilang dulu mau kesini. Atuh kenapa nggak bilang dulu kan Neng? Enggak, soalnya ini nggak kuat, hati nggak golak-golak ke beledak. Kangen sama Nengnya. Bisa bae. Ini ngemeng-ngemeng ini siapa? Ayo tuh, terus balik ya. Siap. Siap. Balik kanan.
Berangkat. Oke. Lancang kanan. Gerak. Gak kena. Yang benar. Siap. Siap. Balik. Nah, benar. Siap, gerak. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala asri. Aja masa sekolah meren. Oh, cengke balik dong. Bola asri mah balikna. Wal asri, dan sekolah mah. Benar. Ninis. Waalaikumsalam. Insya Allah diampura. Ada sia, kunaon atuh? Can mertua aing ki kieu ge. Woi, Sigali saya, Pak. aya. Sedek naon ka dia? Ndek ulin, Pak. Kurang nganternya dong, Mang. Lagi siapa naon ka dia? Mawa awak jeung banget doang. Nei. En London. Pergi. Bang pucak, Pak. Wawanian sia ulin ka anak Tomang bin Kalomang. Woi, Saya Mang Tomang. sia kunaon teh lumpat? Yang baturan orang gak marana. Mabur, aing marah ya. Ih, marana umerekan amat sih. Di pan sia? Dede marah deh coba. Aing marah ya. Udah amat yo. Ini jores ya. Wih, boleh Bapak Aing. Makin kolot, makin ngajorean bae. Wih, Pak, kunaon ngalamun bae? Ih, nok, mari kaget bapak. Juk. Pak, kunaon ngalamun bae? Nah, loba pikiranan. Nok, bapak hayang ngemeng kan nok. Lain ngemeng, Pak, tapi ngomong. Emang Bapak ndek ngomong naon gitu? Ari nok sabaraha bawa ka saha? Di papan, nok mah ndek fokus sekolah heula. Oh, nya. Panok di sekolahan jadi ketua sosisnya. Ih, Bapak, sosis malulu lain sosis, Pak, tapi OSIS. Ah, teh pada saeutik lah beda tipis. Ih, Bapak Aing blona permanen, kok sapidol. Nok. Naon sih, Pak? Nok bae. Emang Bapak nek ngomong naon deui? Nok. Bapak rek ngomong. Ngomong naon? Mun bapak kawin menang teh sih. Emang ayo nudaikeun ka Bapak, ha? Atuh encan sih nok. Geus lah, Pak, rumah sabae geus kolot ge. Nok nek ajar heula. Oh, itulah. Aing geus menang kawin main ka warung lah mau bodrek. Mario tulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu berdua duduk. Terus gua duduk di mana ini? Pit, kasih ke saudara lu. Nih, di sini. Gua mau naruh ini dulu ya, Pit ya. Parah amat gua duduk di sini. Apa-apa nih? Kita main ke layar tancap meureun duduk di dieu. Lamunin dulu rai mau langsung slepkeun sih. Kampret emang ge duduk di handap aing. Tok, gua mau ke warung dulu ya. Bilangin ke si Ninis. Oh, oke siap, nanti dibilangin. Nah, siap. Ke bangku ya. Kesempatan aing duduk di dia. Asal aing duduk di dia, duduk di cewek cantik. Tok, Empit kemana? Oh, dia tadi ke warung beli softtek. Oh, dia bukannya bilang ke gua kan mau nitip. Atau beli aja sendiri. Gua antar yuk. Gua mager. Ih, ya. Asa kenal tah anu bukna warna-warni foto eta teh anu di SD. Aing muncit bae aing teh kanyana. Ya Allah, astagfirullah, sabarkeun hati kula. Aduh. Mending aing kacai lah nandangkeun hati aing. Allah.
Alhamdulillah senang hati aing geus ngalamun mah. Kori aing sholat udah nambah diri aing nambah tenang. Kagak udah aku bilang-bilang eta. Tomang udah tinya. Ay, Mang Tomang. Suara Mang Tomang nih ya. Siap. Aduh, Ansa. cek aing Mang Tomang sia. Suwe. Sama ya orang di sini kayak gitu. Kemana? Itu baik, saya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Allah, jodohkeun kula jeung Yola. Atuh lamun teu pantes jeung Yola. Atuh jeung Nini senanaon kula mah. Atuh lamun dibere dua-duana, atuh kula mah moal nolak. Ya Allah, lamun jeung Yola mah sainganna motor KLE. Kula mah naon pake sendal. Padahal mah macam-macam motor amat dia cuma nyampe. Ya jingke-jingke. Kayaknya ada romantis udah. Kuduna rumah ya. Ya Allah, namun jing ini cewek idaman orang bisa pacokan takut kotor ya burung. Aduh, ya Allah, ikun kunaon galau-galau teh jodohkeun abdi jeung jelema nu bener. Amin.